Ось так буслик верблюди виносять спекоту в пустыне. Кто б мог подумать? О, добрый вечер, девчонки и хлопчики. Привітання, сябры. А вы ведали, чему верблюды долго без воды могут жить? Мне Тёма рассказал. Тому, что яны в своих горбах назапашивают клущ, який легко может перетвориться в воду, коли потребно. Молодчина, буслик, цудовно все запомнил. Вядомо, им смага не страшная. Яны ніби рюкзаки з водою в дорогу беруть. Правильно, вельми подобно. А их любимый ласунок – верблюжьи колючки. Так, усё, молодчина. А давай про щось інше поговоримо. Не, я хочу про верблюдов. Ай, вельми цікаво. Ой, ну що я ще про їх розказати? Ну, Ти читав про некий, як його, караван? ну так, і що? А що це таке? Ти не ведаєш? Ну, ти даєш. Добре. Ой, поспробую розтлумачити. Ага. Караван – это... Да? Добрий вечір, дорогі мої. О, привітання, няня Полінка. Салют. Як же я рада вас бачити. А ми як раді. Може, хоч ти розтлумачиш мені, що таке караван, бо Тьома не ведає. Хто? Я не ведаю, я ведаю. Тоді чому не Ну, говориш? да просто я не поспел. Няня Полинка з'явилась и перебила меня. Так, Буслик, Тьома просто не поспів. Ну, давай, тлумач. Значит, караван. Караван? Караван это... Ну, що? Ну, Ха, зараз видумає нешта. Коли яны стопом не ведають, заўсёды пачынаюць выдумляць. караван это коли нехто чарадой некуда ідзе и нечто на себе няще. Вось. Ой, правда? Буслик, Тьома абсолютно все правильно сказав. А ты сумнявался, не доверял мне. Эх ты. Пробач. Толькі ў мяне пасля твайго тлумачэння яшчэ больш пытанняў з'явілася. Яшчэ больше? Где ты их берешь? Не ведаю. З головы самі выскокваюць. Выскокваць, як ты смешна сказаў. Тьома, у малых заўсёды шмат пытанняў. І гэта цудоўна. Ну давай, задавай, я паспрабую адказаць. Хто нясе? Што нясе? І куды нясе? Хто? Звычайна гэта вярблюды ці коні. І ідуць яны адзін за адным. О, верблюды па пустыні. Другое пытанне, што нясуць? Нясуць яны розныя тавары па гандлёвым шляху. Во усходних казках про караваны часто рассказывают. І трэцяе пытанне, куды нясуць? З адной мясціны ў другую, часам нават з адной краіны ў другую. Ого, далёка. Уявіце сабе такую карціну. Яны ідуць чарадой, над галавой пякучае сонца, вакол барханы горы з пяску, а пад нагамі таксама рыпіць гарачы пясок, а караван усё ідзе, ідзе, ідзе. Слухайте, а куды мы ідзем? А я не ведаю. Наперад! Ой, а мы что, ператварыліся у караван? Падобна на тое. Мусіць, я выпадкова ўзмахнула чарадзейнай палачкай, і яна нас зачаравала. Ой-ой-ой, и знов я феечка у нашем покойчику забыла. Ага, а я так захапілася расказам, што і не заўважыла, як узяла. Ой, гэта ж здорово! Усё, як я мару, мы нібы апынуліся у пустыні. Ой, я стомился. Давайте уже присядем. Добра, адпачнем. Ой. Бывал. Ой, что такое? Чему я не могу спыниться? О, І я. і ў мяне ногі самі сабой ідуць. Гэта ўсё чары. Ой, мы что, теперь будем без конца так ходить? А мне падабаецца. Ля-ля-ля. А мне не. Это за тебя, между іншим, няня Полинка. Ну, прабачце, выпадкова ж так атрымалася. Чу, выпадкова. Мы даруем табе, няня Полинка. Бери
чародейную палочку, отменяй чары. А дзе яна? Няма? Зникла. Хутка ночь прыйдзе, а мы вось так и будем ходить. О, Не хвалюйцеся. Я придумала, як нам дапамагчы. Телефонуя некому. Добрый вечер, феечка. Вы тут свою чародейную палочку забыли. І я випадково усіх зачарувала. Допоможіть, а? что? Зараз зробіть. Готові? Готовы. Спрацовала. Ура! Ой, як же я так, як соромно. Ну ничего, с кем не бывает. Меня мозоли на лапах, между іншим, вялізные. Пробач, Тьомочка, я їх вилічу. Ой, ось тобі урок, няня Полінка. Треба бути осторожним з чародійними речами. Ага, урок на все життя. А мне сподобалось. Смешно было, як ми один за одним ходили. Ага, зараз смішно, а тоді не вельми. І яшчэ ёсць плюс, што пра караван я цяпер усё ведаю. Ось чим мені бусник подобається. Ну, заўсёды знойдзе чаму порадаваць. А што, гэта дрэнна? Наадварот, гэта вельмі добра. А зараз, сябры мой, давайте глядзець мультфільм. Ой, давайте! Ой, ну а зараз, мої дороженькі, час развітвацца з глядачамі, класціся спаць. Асабіста я зусім не супраць. Находзіўся сёння на тыдзень наперад. І я. Стаміўся. І я стаміўся. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце, сябры. Добраноч і прыгожых, цікавых вам сноў, маленькія. Довгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай,